Jenogan. Cara munyin sensor. Dejoan iris sang yang puas kali. Ih, len yang subong iring sang meragawikan marengen ike dan ibu len kadirase keledak bayun cang eda dipanjak sing gitu. Wirdewan pawe kekurang kerja waru negara kesire. Wari usir sang satu dewa. Ngelarakan suara dengeratne. Kareman terem sudilayum sore ini. Oh, gitu kegelaran sang meragawikan Saja. wicaksana widagdewikan kadirasa ngamel ane madan jagat. Sawang karenge sire cerakan niru sampun parek wantu-wantu. Saya waktu medaging kadipenarkan palungguh iratu di tiang kaulan palungguh iratu tangkil merikiring puri ratu durus maungu Cerakek ini di tiang Wakiatnu tona kediri sapu jalan sirtuat. duh kapan di tiang purun tunu saya aguritat kalau di tiang nyangar minok kadis terus Weton sampun noyos Ampun nasir yang maha raja. Ori pawijani resira sang satu dewa. Wih, risampuni ratu mijil semange sekadi mangkin. Katon cerakan ini parek atangkil lemah keteri. Saya waktu di tiang sampun kaulan palungo kiratu tangkil merikiring puri. Patut. Kalau Di tiang du. kadiang apa aduh kita parang lawan Wih, sirtuan. nampakin dane nampakin. Ngalin tongos tuh du. Kang Yang du. Kang Yang nyongkok tiang du. Cerakan Ngit Tiang. tiang. kadiang apa luar katon sirtuan dari wijil kaimang. Wih, luar kabinawa bawa di karo ngut pediano sakung Prabu reng surat. Luar kabinawa karo katon di tiang risa pewijilan palungo kirat. Kabinawa mangkan. Ayo kita puji. Duh kapan di tiang purun wantah kadisapuni kekawin tenane panggih di tiang aradu. Saya waktu. Lepot poy kong tay. Aksom maluitik. Go. Ini dia. Ini tiang. Aja doh. Durando. Go. Diang du. Wah, sama. Masih duran samawo di tiang aradu.
Dia du. Ya. Kali apa? Geset du. Wah, pada cedo ada sirah tu ada. Puih, minap tu ring DJ ada kang di tiang angan pelungu kira tu meliyeh. Wana roh marwata di suarga lu ke? Wang kadiang abu katon sirah tuan. Di suarga. Di swarga. Iya nareng suarga sari narapati. Sang angin nere katon den nere luar kadi sang angin remah pelemah karing angan pelungu kira tu. Kalau lu mau bawa. Patut. Nuak pada pepadang. Iring durus kumargi durus. Wah, kayak bopa khawatir. Ih. Siap. Iya. Wah. Sepanan cai. Sempanan di tiang tangkeleng mangda siaga di tiang itu. Makanya. Ayo. Jadi makan enak padu ada dali. Kawin kan kita bakal cerita dulu Ayo pasir. iring aratu. Wanco. Arakan mangiring larawa. Paning bakti lawan asik sama Prabu. Tidak du, Wah, aduh. masih duluan du. Wah, Ayo gitu dia. wan sama lu. Duran semua. Ya. Yo, adio. Wah, enak padang. Ayo dulu. Wih. Lawan ning wiwe ke neng ayu. Ceraka. Ayo titiang aratu titiang. Wah, pada merene pokoknya. Ayo Para kelawan sirah tuan. Kewanten ledangang titiang mina kadi tangkel kadi mangkene ngadeg titiang boyojo peremade sangka ning puniki becek jagate ratu titiang ten presiden negak ratu ledang. Oh, kita pepacu. Inggih ratu inggih. Wah, punya tu dimitanian. Sirah tuan tu nyineng kita maka dari tekali mangke. Sugro di tiang ojah del pewajana. Kemudian jani benong urin yang buka paman ajat lupang je tangkil buka arep gelah ne paman. Napi wenten sungsut ringatnya ne durus bawa sang ratu. Arep sirah tuan tu. Aga durasu lawan kita maka dari. Apaan tan sipi mangas tapur itu wasir tuan tu. Nentani wang ya ning titiang ngarke kadi sapa wijilan palungo hiratu duaning yen ton titiang bedo kaya kayeng lagi kang tato wadana luar kadi sangyang surya katawa dening mega rem-rem tato wadana yen pinih dados tunas titiang wenten suksekal wenten sungsut ring kayun diring mabawa sang sarang panjak ya ratu. Patut.
Sakawe kaya tu para jana karengo anu warata. Jak liu kadirasa panjang ke subuh ningak ane madan orde dini di jagat. Pirang diri sampun para ratu antak raja palatara sira winayan sira diah mayo kresna cerak. Liu kadirasa subuh para ratu nih tapi yang wijange dini ngemasin ane madan palastara sing jo adolen ulian winayane Dia Maya Kresna Kresna sing jo adolen nyento pama. Yeah. Dia Anu warta luwer karengo sang apu yayatika Sri Naranada sido ada pati lawan sira diah Maya Kresna pastiko sampun palatara. Ordo ini dingah sing jo adolen. kengke dong. Nyen jo ratu, nyen jo raja nih. Mekurenan ngajak diah Maya Kresna Aduh. pasti lakar ngemasin ane madan mati. Dan penah aluwir kayu wisesan sujen betel posire. Weh, kengken jo kawisesan nih. Mungkin je kesaktian. Cara ngelarang ane madan sujen betel sing adolen. Iya dadi mitanian sang apa sido ada pati pasti ke sampun palatara. Nyenjer ne bani pok kadi rasa me somah kadi todon ke ngemasing sing nu. Iya tuh mangke arep tuanto natana lihat. Beparayu amar jaya sira dia Maya Kresna. Ne mangke dane Gusti. Mangdo ne sido mademang sira dia Maya Kresna. Kadirasa nemu gelang tetujo ni ragone tangkil ring manah itu sang Naranada. Nah wagang ratu titiang tangkile meriki kepuri niko sampun sane pacang tuna sang titiang duaning ruge jagati riki dan tenuning titiang napi sane makawenan. Nih mangken wawu titiang jenar andoko dari kalau ratu sampun ngetelang pawocana dong diah Maya Kresna ngelah gawe. Bener. Nih mangke ni ratu pinako tabeng wijang wenang ni ratu melanin panjak pun api antuk mangno peresido ratu nepasin wicarane kadi mangke ratu. Rageng, Ingin Ya. dia. kawalayan kita dumut lawan sira tuanto. Ayo wonunaning pariatne. Lagi titiang kapan Do dulu kapan saya ke? titiang tuno sayago ngiring sa pemargaan Palunggo ki ratu. Wapan sampun kajana loko yukti sira diah Maya Kresna dahat mau wisese. Mapan urtu subojak tersebar diah Maya Kresna sakti ilang-ilang. Lama kane kan kasep marwan pemawan. Nak pada sikil-sikil lumaba. Ngiring sampun ang mangkin mapilih dewasa jak rakina mangkin ngiring mereka ratu titiang ngiring. Aryo Candaro. Dia panikanang dari buana. Dia enak di ipo. Rageng, Ingin dia. Ratu titiang. paneri nase marwan tening pahawan. Oh, sing masuk ateng kanga subuh nekat dini. Sampun parabda marwan tening kayangan dalam. Oh, subuh sakit nekat di kayangan dalam. Tinggal je mau Oh, ngiring na anaknya sakti na muluk itu. Ajo. Mangkano juga marwan tening kayangan dalam. Tan luput anu setra. Yang subuh ada pura dalam. Aduh. Pasti ke medamping anak jak setro kalawanin meraja padi. Bener.
Iki kunang stanani sira Dyah Maya Kresna. Sing Jawa Adolen mula dini Dyah Maya Kresna mah. Waswara sira Dewata. Wit nian karta nugraha sira Batari Durga. Wah, Jenak sira Dyah Maya Kresna marwantaning panguluran setra. Mula sing Jawa Adolen sih panugrahan itu yang Batari mawinan Dyah Maya Kresna ngidang jenak dini ada di penghulu ning setara. Oh iya. Hei, Jeraga, aing iki Tiang ratu di tiang. dona kena menawa sampun weruh sira Dyah Maya Kresna risa datang sira. Baik. Soang satu dewa. Mula sangkaning mawi sesa yen kana-kana kang meh-mehan subo tawang. Ido kal teko mula mai ngalih Dyah Maya Kresna. Kanjeng. Mangke harap sira Dewanta. Agayo amara jaya sira Dyah Maya Kresna. Ni mangke ni ratu memanah jagi pacang nyedayang Dyah Maya Kresna nika sane abdiang di tiang ratu. Harap. Nggih. Ayo kita maka deri atilar mingkene. Di tiang tanjung metilar. Pengoto anak kena. Menawa aduru ya tika sira Dyah Maya Kresna. Baik. Meh pulas sasane benah. Kenapa? Nggih tidak. Wani kita enak tuana kena. Oh, jelas. Cek. Santai. Ci paling santai uling duni ci jane. Ada apa? Ratu. Patut sekali peninggang Ratu. Dia Maya Kresna Karim kendan mekolam Nu ngerok. ngerok. Wah, Sadot, seken Ratu. seken. Seken. Awak ningalin Wani bisa. makanya enak kawingking begitu. Sira Dewanta lagi anu ngalakan Bayu Sabdi dah. Wah niku sampun ratu sane abdi yang di tiang lurus. Mayuda mangkin melaning panjang. Patut tiang dados parakan sadeparak ringan palung ratu. Terus Kodoan itu. Wagi. Cakep. dia Mundur kita. Mundur. Melang. punut pusaka dok. Alon-alon. Wis. Maya Kresna. Nyai Maya Kresna. Oh, suara kaya teki. Sira sang satu dewa. Ari kawi sayante. Dane sang sabda dewa subuh nawang mungkin yen kesaktian nyaine. Wit nian karta lugraha sira Batari Durga. Sido mataman kalika pokita. Uliano penugrahang yang Betari nyai medemahang yen kalika yen nyai dini lantas ngoyong di setra gandom. Apa nagong dosante? Papan liu nyen pelih nyaine. Ya tiki sira. Sang satu dewa agi merajaya. Amanggot akan kawi sayang cemang. Waki teko mai sing ada lencek ngokol matiang ukudan nyaine. Dona kedek. Nyai. Dia. Ya tiki. Sang yang pasupati sapan wah marwatan sawan. Agayo macet jiwa berapa? Pajik. Alon ini Gusti. Yek.
Mau keredepan. Woi, kadirasa cara tadit gua kang ikanang mega. Siat daner. Ayo keren. Woi, ratu, mau gulung-gulungan si ada. Wah, kini rupanya dia Maya Kresna ratu. Kadirasa ngarap api ini. Anu wong cilik berabdu anu marawan di kampung Desti kaya mangke. Wih, sugera titiang ojah, haratu sugera. Ada kadirasa anak cerik cerincing ngakepel kurang ngebacen. Bani kadirasa mecelep mai ke rumah Desti nih. Iki kinarap satu dewa. Nih, mirip nih ane madani satu dewa. Satrio nistu kita mengarah. Cara kesatria nistaning nisto cai dari kesatria. Sri kalanik satru matur. Bani kadirasa mai sak nebek tangkah wakin. Sipi korodok. Kalian. Dia Maya Kresna. Apa? Apa ujar tu? Wong cilik datang menjadi. Yo. Duduk ke Satria. Amara Jaya gitu kawan enggak turu. Mangkana ujar tu. Mangkana. Kengken. Wakin nak jenik. Kelmatian muka nyai disedek ke pulas gitu nyendra. Cilik katon ya tiki siru satu dewa. Nyen kaden dane Gusti Pate wakin. Kawalo? Iya tiki siru sang satu dewa. Dadah kari kalaning bayo antian matuh pati siru. Wit nian sampun weruh. Ari ulah tu amati watekeun Prabu leuwih sang sida adampati lawan kita. Waki mula saja cenik tepukin nyai. Kewalo diastun te waki cenik angke kan angon waki tadak bakti nine kenane madan panjak wireh waki subonawa. Kengken parisolak nyai nih. Memati sang banareun atuh para raja nih makanya nyen jema kuranan ngajak nyai mati ban nyai. Sekarang udah nih siang. Cedrio. Cedrio. Menawu gitu natat mau tu. Wong kuna ngapur wabito kanang ikan jagat layu. Mirip cai sing nawang nyen kadirasa ane ngewasi dini di jagat raya. Wanu bapak kasu. Wanu ibu pertiwi. Ada ane madan bapa akase, ada ane madan ibu pertiwi. Wanu kiwu, wanu teman. Ada tangawan, ada tengebot. Wanu darmo sadu, wanu darmo isi.
Ada masih ane madan Darmo Sadu, kita masih ane madan Darmo Weci. Wedo kunang su Dharma dia. Nanging tunggil pengertian dia. Bansoh nyujur sangyang sangkan para nuwai noro alada. Diastun pelih parilaksanane. Kewalo tulus bakti kal manggo ke ane madan nyujur suni loke. Yukti paradnya gitu. Wah mulak lidah tanpa galih. Jak duwaksan nyai ngidok kang lidah ke tanpa tulang. Yukti mah bener kayu jatuh. Saja benar buka rasnya ini. Ada wah bini tu anu kiwo anu tangan anu Darmo Sadu anu Darmo Weci. Nejani. Gitu. Angelarakan Darmo Weci. Yaya tiki sira sang satu dewa. Angelarakan Darmo Sadu. Nejani cubuka raosnya ini. Wake ngelar Darmo Sadu, nyai ngelar Darmo Weci. Mula dua hidupnya dua binedo sing ngidang kepasahan. Menkengkennya. Apaan kita ngelarakan Darmo Weci? Angawe gas maluh marwan jenengra. Onang yaya tiki sira soang satu dewa. Soang ngelari Darmo Sadu amara jaya amanggotaken kita soang ngelaraken Darmo Weci. Mula wenang anake buka wake ane ngelarang Darmo Sadu kal ngematiang anake buka nyai ane ngelarang Darmo Weci. Menawa cerita gitu. Jak yatno nyai. Ulah tu sampun mati-mati. Eri watek ke wang tanpa dosa. Nejani pang nyai nawang. Solah nyini mau ngematiang uang sing ngelah pelih. Uang cilik don nyan mawena wake teko mai. Kal matiang ukudan nyai. Satu dewa boleh kau. Lur bukit kelupaannya. Nanging solah tu dening satu teman. Satu dewa cai. Mula saja bagus apa kek goban cai ni. Kewala. Kengken je solah cai ni jelekan kenubuan depoken wake. Luan tu kita prawiro. Monawio anu satu satu. Sawiji, 15, satak, rancak marangke, rebut-rebut jadi sirap kali kayu. Ayon toning makan enak. Pada jelas akan kawin saya tu. Nah, iyan mula saja kita juru-juru sambungan kancut deh. Ngiring tu puputang. Ampunang wawe kini cekik kira. Yet. Kendan sabu du. Tidak pamit du. Sige. Alon cuci. Satu dewa. Oh, kalian pun apa? Tu kita Melayu. Menawu muwadi atani lawan kau je satira kali kemana? Kalian apa? Kalian apa kita Melayu satu dewa? Mungkin tu nak kena bukan dia. Kali kau ayo berperaya, orang bencari kerajaan kaya.
Wah kulun. Wah kulun yang bocari. Kau semua kena sirup kali kemayu. Berperaya. Wah petak itang di seringan. Enak. Yang ingin bocari. Kemudian marwana di kang jagat. Enak. Kemudian kaya. Sirup song yang diwangkan. Tiwan kumijil sir yang betari dunia. Kemudian marudin kanang ikang siti terat. Wantian kemijil. Kemudian posino yang langit. Wong lauk ngajab siriang botan. Jangan kaluru kado, ini para bawan itu. Wantian kaluru para bawan. Kaliku poinganiku. Apa menawu? Sekistu. Wong ogwah yogan siriang botan.
Ngapo menauhan ko ang suiduhan. Ino wis sada ka dalam makan di sini. Ingulun makawaro ko ka di pangakin. Huk! Huk! Kulun yang berapa? Sama kena sila yaya tekin anak kali kawan. Mimil kalian sila tamyo pada sila jangan. Puan sila anak kali kawan. Bos kasuhan. Kasuhan anak mata-mata di kang jagat. Malu akan di kandang ini. Enak yang tarik sih sama sila yang. Makanya satu dan sila anak kan. Ngurus angermu, kodi satu dan sila. Nanaku kali kan. Nonaku kali kepoingan itu. Ayo begitu. Mana sapuri keadaan sira yang botari kayu mangki. Iyo nyata ke sira ulun. Biprayo sangkar tu orang nugrah lawan kita lah. Hop. Riwo sangreng kadi saturan. Iyo teki. Ciru yang botari. Lama kana sido. Pawe warnu grah lawan. Maka wenang. Lunguh donatan adalian. Marudini kanang setru gandum ayun natan anu siksa. Waduh. Hop. Siruk suk dahat. Siruk kali kau kayaknya. Puan siruk yang bertari. Sasuk kerja baru dengan hentangnya. Mungkin otak uang sanak terperasam. Lamakan nasidu. Orang itu lampas tu kaya mungkin. Yang tu makan tu ada begini. Mungkin orang juga permintaan sir yang bertari. Menawahanu uang. Tuan ginawi tanpa merutikan lagi kang jagat tayo. Unang po kita ada uang kita. Lama kan sido. Yakat yang memohon. Moksatam jagat itu yocu itu darwa. Hop.
Mangkian! Enak dah kita jumujug merendirikan nangi kang setro gandoman. Lama kan si domi jelakan ni kanang kawi sesante kaya mangkian. Singguk! Iyan tinimuang kanyo. Dukapan sila anak kali kamayawi kang umaring sila yang. Iyan tuning makan. Iya teki sir yang betari. Iprayo alung yo kemarin di kanang ikang kayangan dari. Iyan tuning makan lumaras lumaras. Tangan kira sering. Orang sok akan kenal mencari. Orang ada aku sayang. Orang sok aku sayang baca mahudah. Wong panca hangrang sok aku sangyang panca. Majik! So, butuh petakan yang weta. Menadik! Sri Durgu Nuru Tawanya. Wapun sangyang iswaru sasung kerja di jangan itu. Winangsek! Wapusuhan. Majik! So, butuh abangan kita. Menadik! Dari Durgu Nuru Tawanya. Wapun sangyang Prabu sasuk kerja di jangan itu. Rinangsek! Rupanya mari matiku. Huk! Majik! So, butuh jenar. Menadik! Raji Durgu Nuru Tawanya. Wapun sangyang Mahadewa sasuk kerja di jangan itu. Rinangsek! Rupanya mari mengsilakan. Huk!
Rejek. So, butuh. Hilang harimau. Menadik. Sok menjurgu norotannya. Wapun sang yang Wisnu saksun kerja jangan. Rinan sok. Rupanya mari ngalihkan. Najib. So butuh manca warna kana maningan. Menajib. Durga Dewi Norotannya. Opat sangang si Wuwu sasuk kerja jangan ke. Rinansuk. Rupanya mari murtayang. Opat nakur mawak sangyang panca. Panca dulu mawak sangyang panca gede. Panca gede menjadi sangyang panca dewata. Wanca daripada beri sangat baca. Kaling-aning manusia sakti. Jin. Ya. Setan menigamang toto samar muang kita juga baca. Tuhan anewani marah. Watakin buta kesdaya. Buta yaksi. Jin. Ya. Setan memberi gamang tanya sabar muang kita juga. Mungkin nak parak pada lawan sirah kali kemai. Pik perayu. Oleh kita marah mata pik setan kan.